O Isaiji, romanu koji, kako tvrde pojedini kritičari, ispisuje istoriju, hroniku uspona i nestanka loza osnivača Smedereva, Miloslav Slavko Pešić snevao je od 1968. godine. Sinoć, ipak ne želeći da, kako je rekao na promociji svog romana, ponovo dođe u situaciju da ga prepriča, već da publika nešto više sazna o suštini i sadržini, Slavko Pešić je reč prepustio Želidragu Nikčeviću, književnom kritičaru. Pešić je pisac za sladokusce koji ovom knjigom na rafiniran, a opet životan način obuhvata duh jednog vremena, nudeći senzibilan i intelektualni odgovor na izazove i konkretne istorijske situacije, namećući je kao neku vrstu korekcije našeg života, ukazao je Nikčević. Knjiga je izvanrednog izgleda, zanimljiva i popularna, kvalitetno napisana i ostavlja trag, pobuđujući na razmišljanje, poput istinskog bestselera. Pešićev rukopis i do sada se kretao u neizvjesnim granicama romana, pa dnevnika, možda eseistike i publicistike, a važno je naglasiti da je uvijek bio sušta suprotnost tom rasprostranjenom književnom našem sivilu i manekenstvu čak. Uglavnom, čim stupite u taj njegov svijet, jasno vam je da on o životu i ljudima pripovijeda vrlo direktno, vrlo iskreno, bez distance i prenemaganja, ne zaobilazeći teme za koje većina zbog nečega misli da su nepodobne ili da su niskožanrovske. Pritom, međutim, on piše sa stilskim rafinmanom, koji svaku slabost ili nevolju uspijeva da okrepi snagom pripovjedačke umjetnosti. I njegov novi roman Isaija rezultat je očigledno dinamičnog i nekonvencionalnog pripovjedačkog dara, čiji se osnovni kvaliteti raspoređuju negdje između melanholije i humora. Rukopis, dakle, vrlo gorak, vrlo tužan, povremeno i dirljiv, jako ironičan, ali u svojoj osnovnoj intonaciji, kad završite s čitanjem, vidite da je plemenit i vitalan od prvog do posljednjeg reda, ispunjen ljubavlju i solidarnošću. Biblijski moto knjigi nije dat dekorativno, već prožima kompletan tematski nivo, a Pešić ga otelotvoruje kroz stilski nivo, jer, kako kaže Nikčević, Isaija održava arhaističnu retoriku od prve do posljednje strane, pa je čitalac u stalnoj dilemi da li je na delu istorija ili njena mistifikovana intimna verzija. Roman je ilustrovan s nekoliko desetina fotografija iz privatnog života Josipa Broza, uključujući i državničke posete, od kojih se većina prvi put objavljuje u Srbiji. Pešić, kako kaže Nikčević, elegantno i suptilno detektuje čitav niz dramatičnih mesta naše daleke prošlosti, a opet sa mnogo topline govori o svom gradu, porodici, prijateljima, ali i želji i nadi da na ovom svetu, uprkos svemu, ostavi trag. Ja držim zapravo do toga da je ta knjiga nešto najbolje što sam napisao. I sad, pošto je kritičar rekao što je imao, meni ne preostaje ništa drugo nego da se po vašem merilu hvalim. A ja ne bih da se hvalim. Pretpostavljam da ćete vi hvaliti kad budete pročitali. Knjiga se zbog skupe štampe i visokih marži neće prodavati u knjižarama, već će čitaoci moći da je naruče preko sajta autora.